football Titi par zariat palina ngai thavele don ta ila Asia Khomol Puya football tournament upaber Duran Kapa final match East Bengal le Mohun Bagan te machonin gol nga aluta he match Kolkata a Vivekananda Yoba Bharati Krirangana khelniin East Bengal hian avoi som pasarinan champion moyan choya Mohun Bagan hi goldi gol khatin anne ani he match hian Mizo player munom le chuanom takmai Edman Larin dikan hat-trick farsafa asiama Bipin Singan East Bengal tan gol khat khung bokin Mohun Bagan golam chun hi Manvir Singan akhungani he match hian East Bengal hian bulan tran thaleya Mohun Bagan hian farsafa goli lai an chuata ka wangin second half an tan comeback a har chazuala comeback zotalo bokin East Bengal le Edman ate hian phu takin champion no moi an choita ani East Bengal in nen an chan thainan hian an player poimo Edman Larin dika hian a tholok bera hat-trick asiama wang hian a khelna team hi achak pui ti thayani hei wang hian East Bengal hian kumsom ni pahni nuwa Duran Cup champion no moi an chole masak berania East Bengal tan a hlu hle hei baka hian baichung butia nuwa kumsom ni pakon nuwa East Bengal player zinga Mohun Bagan laka hat-trick siam le thei masaber chu Edman Larin dika hi anita a Edman hi Kolkata derby history ya farsafa hat-trick siam masaber ni bokin record thar asiamani Edman hian in khel zoa in khelma khan ka farnu nen tong train hat-trick siam theinan kandila kandil ang takin pathian in min changa chu wangin khati khan ka gol thun kha ka lomta ani tin ropuina zongjong pathian in changro se atia Edman hian gola khung khan vanlam kokin pathian hena lom thu asoyani Edman Larin dika hi kumsang khazekwa somkwa pakwa April tha piang ni in tuna hian kumsom ni pasarimi ania wanglai mangmek ni in lunglaya piang ania ani hi forward asir lamatal chi winger kanti ang hi ani AIFF Elite Academy a N0 nu in Bengaluru azoma Bengaluru B team tante po a khel thina tichuan annuwa Indian Arrow salona khelin annuwa Bengaluru senior team tan khelin heti lai hian lonin East Bengal le interkasi tan a khela sangni somni pali somni panga season khan angetin interkasi tan a khel chun zom tichuan nikum sangni somni panga khan East Bengal hi zomin East Bengal a hian an player poimo mu number ta jingami ni in East Bengal fans mai ni lo India rama football fans ru tak tak tam takina an a chil ron ani tamekani Edman a hian India under 20 team tan te po lo khel to in senior team tan hian sangni somni palia tang khan a khel tana India senior team a po hian apoimo na alian tial India rama football league samber Indian Super League ka sangni somparia sompakwa season khan Bengaluru player ani lain champion no moyan choya season liamta sangni somni panga somni paruk season khan East Bengal kor hachungin Indian Super League champion no moi achoi pokani khothanglam football a kaita ila English Premier League ani zan khan team langsar Manchester City in lanin Bournemouth an mikhuala golthum luna match hian City hi gol ni gol khatin anchak he match hian mikhwal team Bournemouth hian first half minute somni parungna a Marcus Tavernier mangin man ruaya he gol hi City hian su theilok lovin minute somret pathum an kheltin point Bournemouth in sikhat fain ma an la ruaya City tan chak turin besei atle man le ma se beidong lova nor zelin minute somret palina ma ge hi tawlu mangin City in an sipuran suta minute somkwa panina an defender dang Josko Vardialan moi taka pet golin Manchester City hian hun top ma theta gol an khung mang hian gol ni gol khatin Bournemouth hi an le thalani City hian he match hian chance tha an nei tam hleya ma se amor an bok fu lei theilo awangin an chak zo lo teu hle Enzo Maresca naute an huai sena anni hian an beidon du lora an seng ati lo theilo City hian an kheldan manga asir an mangna sa hleya an fullback ten attacking lam on na sa in chu chuan an goal bo atina a Maresca an minol puirin lo de bultan tuwa da bokin Kusanov Ruben Dias mage hi le Josko Vardiolte defender pali in bulan tran baka defender dang Nico O'Reilly le Lewis te point bulan trana Lewis big hi chu defensive midfielder ang point a khel thin thawani ma se defender dang panga anom towa chu wangin defensive player paruklai mai bul atan tir hian makti a hlo ma se mechan tran chia Rico Lewis offensive leya Josko Vardiole Nico O'Reilly po unoffensive zuala Kusanov Ruben Dias le mage hi ten unoffensive player back thi anga anung dolin midang hian Bournemouth counter tur thataka veng chungin attacker te an puya Bournemouth tan a har sat pha ani
goal margin en chuan goal khat chawin City hi an chaka chuta po hun top don tak taka ani le ngala ma se an khel en chuan City hi an chung nung le ni zana in khel danga Newcastle United le Liverpool te goal ni ve khungin ani ne to ka he match a hian minute ngana leka Anthony Elanga an counter attack atangi Newcastle ma ashwai puya Osula ball pass thatak lutin olsam takin Elanga hian apet goal heminu hian goal dang lu bel thailok lovin second half minute samnga pangana kodikak po an ladeu takatangin Newcastle goal lama asota noilam kila sir taka lutin Liverpool tan asipura suta mase minute samnga pasarina Joe Willock in wiza siam sakatangin Newcastle tan mashoina goal akhung vele Joe Willock hian alu deu chautia chance nei masak ber gola achantir ngalani heminu hian goal dang alu bel thailok lova mase additional time minute samkwa pakwana a Liverpool in penalty an lo chu amang tangka in Dominic Szoboszlai apet gola an sipur sutin huna top zuya Liverpool and Newcastle hian chakjok omlovin ani pani hian season thara an match masabera point khat ve an lo chuakta ani Newcastle hian team kai try to thar Matthias Yasle an ruaya Liverpool point Anthony Iraola ruai tharin team kai try to thar nei ve team pani hi an chakzo ta lo ve ani he match hian Liverpool player thar Victor Munoz a khel tha Bultan tu zinga tello ma sela ben chatanga alu nu in ngong lian takaneya Lewis Hall laka penalty lo chuakin Liverpool hian penalty an lo chua pha chumi kaltang chuan an sipur sutin point khat an lo chua thei pha ani kan soitak angkhan Newcastle hian team kai roi tu thar an ruaya chubaga chuan an player thatak tak abikin an game khai tu poimo Tonali le Gumares te an chana chuti chung chuan Liverpool laka an la khong fu maya an counter attacking play te kha an player te theina mil an team mil thlap niin faklakin thil tam tak reds laka an ti ani Liverpool ve thung hi chu an laka be sei asang jok boka selna tur ala tam jok ma ome an defense line an goal chuana pani en khan an ti thatok lova Anthony Elanga hova Newcastle forward te tlan chak zia le fuat nei zia te kan ria a keini aya hrechiang tur chu Liverpool player te hi an ni mase counter attack atanga goal voi ningot an chua kha chu Liverpool tan chuan a thalo tak zeta Virgil van Dijk point chil huna chil lovin atlai chang aom le thin Newcastle in anti that chu thuran ni sela Liverpool in vendan kha ala thatok lo ti alang Anthony Iraola kai hroina hnuaya midfield a chuan an zia viawa ti sualta chu thil om thin pa ngai ani mase an midfielder te kha effective tok lo anga an lan na chan ber chu an winger te le center forward te khani in an forward pathum Gakpo Isak le Ngumoa te kharin tlakin in ngana tlakin an khosatlat lava midfielder ten ball pass thin masela chumi pialam chance create konga an forward te an bila Isak point chance tha anei tlem hle chance anei tlem to na kalain chance anei chun angte ala khoral zuya Newcastle laka Liverpool hian goal tam khung phuin an khel lo shim winger tha le rin tla creative zok anma mo hle ti alanga an player thar Victor Munosero acha per khop maya match khathi engkim te na man thei ni lo ma sela Newcastle laka a khel en khan Munoz laka hi chuan be sei asang thiang Jeremy Frimpong hi English Premier League khel tur chuan a thatok lo ni mai in alanga season masa atal boi towa wingera a khel point aturu lem lo right back a po chuti thau chu pe sang ni ma sela tharuma khing puiten an ngam viau zela he Dutch defender hi English Premier League khel lo tur chi ani mai thei Milos Kerkez eroin Bournemouth apar chuana a apu a hron leta ania a in siam rem thei ma a son zual thei be seina ala om English Premier League in khel dang he channel kal tanga kan la soilo te soikai ta lokila inrin ni zan khan Ipswich Town in goal khatin Sunderland an neya Merseyside club Everton in Sydney Fire Crystal Palace ne bokin Leeds United in Khwalmola Nottingham Forest sikhat fain an ne boka heibaka hian pathian ni zana Brighton in Silifain Aston Villa an sopani khelma baka hian zanin zanlai peldar som pahni le chan veya Fulham le Chelsea anin machon dona anni pahni hian English Premier League season thar matchday masaber hi atop an khar donani ti hian English Premier League team som ni in elna team som pariatin match kha theu an khel towa team pahni chawin match la khel lovin team som in point an lo chuak towa chungzinga team pariat chuan point thum an lo chuak ani Brighton, Brentford, Arsenal, Hull City, Everton, Ipswich Town, Manchester City, Leeds United 10 point thum theu lo chuak to in
Liverpool le Newcastle 10 point khat ve ve an hlo chuaka team dang zong in point an la hlo chuak ri lo zanina hian Chelsea le Fulham te hian point an hlo chua ve ve lo poin atu emozok tal hi chuan point an hlo chuak dona chu wangin match day khanna atang hian team in el som ni zinga team som pakhat tal chuan point an hlo chuak don ti achiang to Spain a Football League sangber La Liga po khel chun zom ni in heta hian team langsar te result soita ila Atletico Madrid le an mi khwal Villarreal a chakjok om lovin gol ni ve ve khungin anin he to ka he mecha hian Atletico Madrid hian Mark Bilbil manga ma an shwai nuwa Villarreal hian Gerard Moreno mangin an suta minit samsari pariana Georges Mikauta jean Villarreal tan khung belin minit samriat pangana Giuliano Simone an Atletico Madrid tan asut vele heminu hian goldang alu bel talova point khat ve ve an lo chuak he mecha hian Atletico Madrid defender Robin Lenormand minit samsari parugna no chua ania hun top lam player claim zokin Madrid club hian an khelani Real Madrid in Espanyol gol ni gol khatin an ne boka he mecha hian Jude Bellingham al minute kuana Real Madrid ma shwai puin minute samthumna Espanyol hian Alex Calatrava mangin an sut ve leya he menu hian goldang lu bel lok lo ma sela hun top don hai minute sam kuana Real Madrid hian an player thar Carlos SP gol khung chakpuin gol ni gol khatin an chakani he mecha hian Real hian in khel an thununa gol tam jok an khung lo hi an van duai jok ati thei chuti khop chuan Espanyol muala an tlang nela Mourinho nuaya an hun ni na La Liga match masabera hian phu takin point hum an hlo chuak Barcelona point khwal muala Elche singa faya sopin point hum an hlo chuaka Barca tan hian Rafinha an gol ni khungin Fermin Lopez an gol ni akhung boka an player thar Karim Adeyemi point gol khat akhungani he mecha hian English forward Newcastle atanga an laklu Anthony Gordon an gol khung lo ma sela assist voi ni anaya voi khat phei khachu ama point pet goal thei reng ani lain du sak takin Fermin Lopez apas ta zokani Italia Football League sangber Serie A po season thar kheltan anita heta hian Udinese le Como te gol khat ve ve khunga in he tokin champion lai Inter Milan in gol di gol khatin Monza an neya Cagliari in sikhat faya Parma nein Napoli in khwalmola Genoa sinhi fain an neya Lisin khwalmola Venezia sinhi fai veka nein Juventus point khwalmola Frosinone sikhat fain an neya AC Milan point khwalmola Torino gol ni gol khata nein Atalanta in an mi khwal Sassuolo gol ni gol khatin an ne bokani zanina hian Darsoma Bologna le Lazio in machonin Darsom pahni le minisom panga a Roma le Fiorentina anin machon don bok France a tual chung League Samber League 1 a champion lai PSG an chak zolova Rennes mola leng lutin gol ni ve ve khungin anin ne tok he mecha hian Rennes hian minute kuana le minute samthum parian na a farsa fa gol ni khungin sinhi fain man ruaya PSG hian su theilok lovin minute samsari pakhana Fabian Ruiz la chuakin Barca atanga anlak lu Ferran Torres anda luta Spanish forward kumin World Cup final match ha Spain champion na gol khung tu Ferran Torres hian chance ane masakber gola chantirin anu minute somriat panina akhung bel leya Ferran Torres a gol ni khung mangin PSG hian ansipuran sut zawa chak zauta lo ma sela tlompum pelin point khat an hlo chuakta ani Germany a DFL Super Cup khel niin Borussia Dortmund le Bayern Munich anin machona gol thum lutin Bayern hi gol ni gol khatin anchak he mecha hian Bayern hian minisam ni parian na a Nathaniel Brown an player thar mangin man ruaya farsa funpek bela Michael Olise an khung belin Dortmund hian second half minisam sari pangana a Fabio Silva mangin ansipuran su thena gol ni gol khatani nu hian hun top lam bawrok tangzual ma sela goldang lu bel talovin Vincent Company le akai shwai Bayern hian champion no moi an choita ani he mecha hian minisam kuana Dortmund player poimo Rami Bensebaini red card choya wangin no chua ania Dortmund hian player claim zokin atopan khar ti hian Bayern hi hein elna hian azonin an champion ta a hein elna a voisom pani champion to champion ngun bernin Borussia Dortmund hi champion ngun ber dot tu an nia voiruk an champion ve to ani English Premier League champion Arsenal chuan an forward Gabriel Martinelli hi an shal phala Turkish club lian Galatasaray in laglu tumin Martinelli hi an dora Arsenal nena paun maktadwe samthum pariat point panga pali the chuakin dilna an thlen boka ma se Martinelli hi an Turkey lam hi pan tumna anei lo awangin
Arsenal hian an hral thei dalova tuna hian Saudi Arabian clubhouse Al Hilalin beiseile mekin Arsenal nen hian anin dor mek ani Arsenal ka hruai tu Mikel Arteta hian Gabriel Martinelli hi amalam hun ruah manna atel lo ti ati chiang towa hei wang hian Arsenal hian hral ngei an tumzinga mi ni in aphu to ka an ngai anga dor tu anom chuan Bengkhon zel anin pe ani Martinelli hian kumsang hi sompakwa khan Brazil club ituano atangin Arsenal hi apana Arsenal a hian tuna season khat dei chau contract nei to in tuni puila hian Arsenal hian an hral lawani chuan free transfer a an chan na chance asang zual do na classic transfer a hun khat hral rem chang an neyanga abak chu hral thei turin rem chang an nei to don lawani Martinelli hi season liam ta a Arsenal ta na match khel tam ber ball ni in elna a khel zong zong atanga bel khomin Arsenal tan match somnga pathum a khela goal som pakhat akhung boka Premier League Arsenal an champion theine tura tholok zinga mi ani mase Arteta an thati tok to lovin amalam hun ruah manna Martinelli hi atel to si lova chuwangin Brazil forward tan po hian input chuangei atul don ta ani Martinelli hi Arsenalin tun season Premier League an match ma saber Coventry sithum faya an nena me chapo khan squata anda to lova chuwangin Martinelli hian achuak du lawani chuan in khel vak lova season khat hun khoral ain huam ve angai dona chu ain huam lawani chuan ama du tu te zinga tu emober hi chu apan ngei atul donani Manchester City chuan Morocco midfielder thang duang tak mai kum som parian mi Lille ta na khel ayo buadi an lalu dona athupungin inremna an nei towa paun makdoi somriat panga point paruk an sengdon ni in BBC in atar lang to ani Enzo Maresca kai hruai Manchester City hian midfielder thar rin tlak tur an mamo leya an midfielder rin rol Rodri Barca laka an chana paun makdoi somruk panga in an shalani kha ani baka Tijani Reinders an Saudi Arabian club Al Qassia paun makdoi somnga panin azom boka Bernardo Silva free transfer in ain puchuak to boka City hian midfielder alailo lum tur hi an mamo zualani chumi an mamo na phusuk tur chuan ayub buadi hi laklu tumin tran an la a sum tam tak the chuain huamin tuna anin remna niya tarlan paun makdoi somriat panga point paruka hian atira paun makdoi somriat pakhat point pali anin peyanga add-on skaltlangin paun makdoi li point pani anin pele theidon City hian buadi hi an la lut fel theita ani point Chelsea atangin Enzo Fernandez laklu antum chunzom zeldona Enzo Fernandez hi Chelsea in kan hral phal to love tima sela City hian base na sang tak an la nei ani Morocco midfielder City player nimaitur ayub buadi hi kumsom pariat mi chau ania lanau bang le ma sela a khelero apuitling le FIFA World Cup kum ina khel zota ka khan Morocco in match ruk an khela khang match ruka khan match nga a bultan tu zinga atela Morocco ramtan po player poimo ni in bultan tu nge zinga atel der to ani City midfielder thar Anderson hi box to box midfielder kan tiang chi kha ania aya body hi aom chuan ani hian defensive role nge jokina playanga Anderson hi tlemin azalian theidewanga chuta chuan midfielder tun ai hian an chak jok theipo beisei ani